Polazak Sarajeva prema Cazinu i zapadnoj Bosni, Bihać uopće, dalje od Bugojnog, zaista nisam poznavao taj dio puta. Jajce, Mrkonjić grad, Bosanski Petrovac, Bihać, Cazin. Bila je jedna neizvjesnost. Prvo što nisam znao gdje idem, u koji mentalitet društva uopće idem. To su fenomenalni ljudi. Ja sam te ljude prvi put srela prilikom ove posjete, ali sve je izgledalo kao da smo mi stari dobri prijatelji. Prolazeći pored Jajca i Mrkonjić grada, Bosanskog Petrovca, kako sam se približavao zapadnoj Bosni, jednostavno sam spoznavao šta je Bosna i Hercegovina i upoznavao sam zaista jedne divne krajeve Bosne i Hercegovine. Samo sam čekao taj trenutak da dođem u stvari u Bihać i Cazin na odredište gdje sam planirao. Naš plan Cazin Bihać je bio plan, zaista radi se o jednom filmu, identitet o čovjeku, borcu koji je bio borac armije BiH, koji živi na jednoj zaista niskoj grani života u ovom vijeku. Crna Munja, jedno sportsko udruženje u Cazinu, ponudilo nam je svoju opremu, svoje glumce, tako da smo radili rekonstrukciju događaja, priče od dokumentarnog filma, pa smo odlučili da odemo u Cazin i Bihać kako bi tu rekonstrukciju definisali, iz priče pretvorili u sliku. Na prvom mjestu bi izdvojila njihovu gostoljubivost. Dakle, ljudi vas dočekaju na najbolji mogući način, pomognu u maksimalnoj mjeri koliko mogu pomoći. Mi smo došli prvi dan obići neke lokacije na kojima ćemo snimati film. U svakom momentu oni su znali gdje i šta nam mogu ponuditi, a pored toga imali su i onaj takozvani backup. Dakle, dok smo mi gledali jednu lokaciju, oni su već imali u pripremi drugu, samo da bi potrebe snimanja bile zadovoljene i da bismo mi pronašli ono što nam treba. Rad sa njima je bio nevjerovatan. Ljudi su toliko puni energije, puni volje, puni želje. Posebno što se radi o jednom demobilisanom borcu, a oni su inače Crna Munja, njihovi učesnici, njihovi članovi su pretežno demobilisani borci. Toliko imaju energiju da pomognu, da izađu, da pomognu u stvari kreiranju tog filma kako bi pomogli samom borcu. Moglo je proći. A baš se prepo. Već prvi dan su me oduševili. Drugi dan snimanja također. Sve je bilo do maksimuma ispunjeno, sva naša očekivanja, tačno ono što smo mi htjeli. Iako ti ljudi nisu profesionalci, nekako su se ponašali prirodno. Udruženje Crne Munje ne bave se glumom, ali momci su se ponašali kao da su svaki dan na setu. Hajmo! Lijeva noga naprijed, to ne velja. Ni u jednom momentu nisam primijetila da im je nešto teško. U svakom momentu bili su spremni pomoći nam i u najmanjoj sitnici. Primijetila sam da su, pored svega što su vrijedni i gostoljubivi, nekako imaju taj neki posebni humor koji je i one najteže poslove, najteže scene pretvarao u neku, hajmo reći, zabavu. Dakle, dok smo radili, osjećali smo se opušteno, zabavljeno, a na kraju smo dobili odličan rezultat. Sve ono što smo scenarijem zamislili i željeli ostvariti, to smo i dobili. Produkcijski tim ovog dijela rekonstrukcije smo odlučili da radimo sa produkcijom iz Bihaća. Stvarno ekipa je bila tehnički potkovana. Spomenut ću osobu snimatelja Idrisa Mujagića, gdje sam zaista iznenađen njegovim sposobnostima, njegovom tehnikom, njegovom kamerom. Pomogao mi je dosta u određivanju cinematografije. On je radio dva posla. Bio je snimatelj i ujedno pomoćnik ili asistent cinematografije, cinematograf. Ne mogu ništa drugo kazati, jednostavno pohvaliti njegov rad i jedva čekam ponovo da se ponovo sastanemo i da ponovo sudjelimo u timu,
da napravimo nešto novo, a nadam se da ćemo uskoro se ponovo vidjeti i raditi na novom projektu. Rad sa muškarcima je uvijek nekako jednostavniji. Možda je to razlog što su muškarci jednostavniji od žena. Sa ženama je uvijek sve nešto komplikovano i od one jednostavne priče one naprave neki problem. Sa muškarcima je druga priča. Dakle, u ovoj ekipi produkcijskog tima i momaka iz udruženja Crne munje koji su nam pomagali na snimanju, ja sam bila jedina žena. U današnjoj tehnologiji, digitalizaciji filma i televizije, sve više žena dobija taj prostor u samoj produkciji. Već su iz podprodukcije već prelazi u produkciju. Veliki broj žena je snimatelj danas, imamo sinematografe, imamo producente, jer imam jednu divnu producenticu gdje se ponosim što sam dobio šansu i mogućnost da radim sa producenticom koja zna kada i u koje vrijeme i da se našali i da bude opuštenija varijanta. Je li ovo okej, režiseranje? Gledaju rez! Ne mogu sada da zamislim da može jedan film od same priprodukcije, produkcije i postprodukcije da bi se distribuirao, da bi se finalni proizvod neki napravio, a da tu nema žene. Žene su zaista jedan dio tima koji uljepšava i kreira sam projekat da bude što ljepši, što bolji i što kvalitetniji. Ponosan sam na žene. Muškarci tačno znaju šta hoće, krenuvši od našeg režisera koji u suštini ima uvijek u glavi spremnu tačnu sliku i radnju koju želi, preko tih momaka u Crnoj munji koji su zaista slušali sve naše upute, koji su davali svoje prijedloge. Dakle, i oni su otprilike znali kako bi ta priča izgledala što bolja, što originalnija, kada se uporedi sa onim scenarijem koji smo im donijeli, koji su trebali snimiti. Eno Međice. Evo ovdje ovaj idealno kod ovoga drva. Evo isto tu. Evo Međice. Evo. Evo, izaberite jednu do... Ja sam izuzetno zadovoljna, bez obzira što sam bila jedina ženska. Samo sam fasciniran njihovom željom, njihovim radom, njihovim gostoprimstvom. Cazin i Bihać imaju izuzetnu lijepu prirodu. Dakle, odličan geografski položaj. Ono što mi se stvarno dopalo je svakako Una, lijepa priroda i čist zrak, možda ono što nama ovdje u Sarajevu nedostaje. Ali razlog zbog kojeg se ja namjeravam vratiti ponovo u Cazin nije priroda. Jest na jedan način, ali na prvo mjesto bih stavila te ljude, krajišnike. Oni su razlog zbog kojeg treba ponovo otići gore, raditi s tim ljudima, jer su oni zaista posebni ljudi i ja sam sigurna da svaki čovjek, ako ima jednog, makar jednog prijatelja, krajišnika, da je sretan čovjek. Bravo. Treba li još šta? Ne snimam. Ja sve zapisujem. Treba li još šta dole da uskoči?